Urgent message to brother Enigma. Naku kumyalezo phuthumayo obheke ku brother Enigma. Ngutholile ku WhatsApp la bengakhulumi nami kodwa ekhuluma ngami kulomgoso wama WhatsApp group la kuhletshwa khona amakholo amanye ayibiza ngamakholo omthetho. Yes, nansi ki urgent message nize nimthatheke le video niyithumele ninenishushumbisa ama video. Amen. Ubrother Enigma lo khulumayo. Ngithi ngisamangele bazalwane. I remember sometimes ago abazalwane bake bangithumela ivideo from TikTok. Le video le ivelise omunye ubrother, I don't know ukuthi umfundisi or uyashumayela nje on TikTok, I don't know. Lo brother lo ngesikhathi akhuluma wathi yena uvumelana no brother Enigma. Washo kanjalo ubrother lo. Bekafake ibhaki eblue, something like that. Wathi yena angeke asaphinda agunde inwele zakhe ayenze ama-Chico style, angeke asadreama inwele zakhe ngoba uzwile isambolo from brother Enigma. Wathi yena uvumelana nami. Wathi futhi abantu bangasaphindi bambiza apostle. Yena akusiyo apostle. Bangithumela abazalwane ngayibona le video. All right, it was good. Uqinisele brother Enigma, let me take you back. Waqhamuka ubrother Enigma ngidibana nenye video yakhe esho ukuthi uJesu athi akafuna amakhati, akafuna ukutreama. Wayesefakazela ukuthi le anti khona futhi na ku Leviticus likhona iverse elisupporta lokho. Ngaba ngase vele ngiqalile ngimlandela ngisupporta ama video akhe kwase kuba nje lo baba ngiyazethemba izambula ayishoyo ukuthi ngempela zivela Kristu ngoba uthi abantu abarepente mabaphenduke babuyele kuJesu. Le kodwa etreaming athi izwe ngoJesu. What if uqinisile? What if ngoba phela no Leviticus uyakufakazela. What if ngempela lo baba what is saying uzwe ngoJesu? Ngase ngithi ke okay, uma kuthiwa ngiyayeka ukutreama, angisatreama, ngisagunda amakhati, yini engayiluza? I have nothing to lose. Ingakho bese ningibona ke ngishanga ehluthu la, abanye bese bengibiza enhlala esuthi. Bayazi konhlala esuthi abazalwane labo abakhonza kwababushembe babizana kanjalo. Mabebeka inwele zabe inkulu neintshe bathi inhlala esuthi. All right, uthi ke kwaku right ke ngangenza ivideo. Yes, ngathi okay, ngiphinde ke ngitreame ngigunda amakhati. Uthi kwaku right, okay, siyahambisana. Ake simuze ukuthi uqhubeka ke uthini, silalele nje sonke. Now last month bangithumela futhi sekaphendukile lo mzalwane lo. Uthi kubantu lento le umsangano, akasho ukuthi mina into engikhuluma umsangano. Uthi nje bamcolele lento le umsangano. Yeqiniso ke lento le umsangano ngike ngahlala ke ngalihlola izwi ngoba kubalekile ukuthi sibuye ke sihlole izwi. Ukutreama nokukhatha akumfaka umuntu ezulweni futhi akumkhipha umuntu ezulweni. Umsangano nje into engabalekanga, whether uyatreama, whether awutreami, whether uyakhatha, whether awukhathi ubeka isihluthu, akuyokwenza lokho ukuthi ungene noma uphume ezulweni. Asingeni ngokukhatha nokungakhathi. Ngiye ngaya deeper ke ngayohlola izwi, ngarealize ukuthi ngempela ngibanjwe umsangano la, umsangano. Bese ngize nginehluthu bese bengibiza ngoSamson wesikhathi, abanye bethi cha shuthi nguSamson wesikhathi. Yena okwakubekiwe umyalelo wayi direct for yena ukuthi hey funeka ngaphuca ngagunde ekhanda lakhe ngoba amandla akhe ayehleze inweleke. So bese ngibizwa kanjalo, abanye bethi inhlala isuthi. Umsangano ngempela kutholakala lokuthi singatreami, singakhathi emasayidini. Sikuthola kwi-old covenant. Yini old covenant? Isivumelwane esidala. IBhayibheli lakho uma uliphethe nje ulivula lihlukene kabili. Khona la libhalwe khona ukuthi New Testament, bese kuba khona la libhalwe khona ukuthi Old Testament.
Yes. So la kwi-Old Testament, i-Old Covenant isivumelwane lesesidala. Isiphi isivumelwane esidala? Kula khona ke sithola kukhulunywa khona ngokukhatha ukuthi singakhathi emasayidini, singatrim. Lokho ke ubrother Enigma eze nakho wathi kuumbono kubuya kuJesu Kristu. I realized ukuthi not everything ingumbono obuya kuJesu Kristu. Okunye cha angisavumelani nakho ngoba lapha kuLeviticus kwakuumthetho lo wawubekelwe amaLevi. It's the Jewish law. Jewish law. Laba bantu kwakumele bangakhathi bangatrim. uNkulunkulu wayekubekile kwaba prohibited kubo, kwakungafuneke bakwenze bona specific ngoba lesi sikhathi ababephila kuso kunezinye izizwe ezayiphila nabo. Yet lezo zizwe zazikhatha as a ritual, zikhatha ngoba zenza isiko. Babengakhatheli laba bantu ukuthi bakhathela ukuba bahle njengoba thina sesikhathi ukuthi sikhathela sibe clean sibe neat, cha. Babengatrimeli lokho, babekhatha as a ritual. Bekhatha be dedicate lento kuma idols. Abanye babeze bashave impuculo, babe bald, basuse zonke inwele ngoba besusela inama idols, besusela abantu abangasekho, begunda ngoba nakho kushoniwe. So ke thina asikhatheli lokho, masikhatha asidedicate kwi-idolatries, asworship i-idolatries. Sikhatha nje kuphela ukuthi sibe right, sibe neat, hayi ngoba nakho siworship uNkulunkulu abathize bepaganism. Ilento ke yayenzeka lapha. Mawufunda nje uLeviticus chapter 19 verse 27 no Deuteronomy chapter bani Deuteronomy chapter 14 verse 1 kuyachazela lapho ukuthi kuthiwa ke labantu abangakwenzi lokho, abangakundi, bangayisiki ngisho umzimba, babekwenza as a symbol eyayirepresenta ithixo oNkulunkulu babo ababe bakhonza. Now kwakumele kube khona umehluko phakathi kwabantwana baNkulunkulu ama-Israelite nalabo bantu bezizwe ngoba bona babekwenzela ukuveza, kwakuyisign yayibaveza ukuthi babelongaphi. Thina ke cha asekho lapho. Mawusisa nje kwi-Old Covenant uyasikhipha kuJesu Kristu ngoba uJesu Kristu ufike nesivumelwano esisha, i-New Covenant. Sikuyisivumelwano thina sika Jesu, asisekho kwisivumelwano soMose. Enye into ke nje ngomthetho uJames incwadi kaJames ikufundisa ukuthi uJames chapter 2 verse 10 ukufundisa ukuthi uma ugcina umthetho bese uyahluleka ugcina odwa, usuyifailile ukuyigcina yonke. Lapha kuLeviticus uzothola futhi umthetho othina, umthetho othonqunywa umphambili makangangena endlini kaJehova. Now ke awukwazi ukuthi wena ugcina umthetho kaLeviticus awusakhathi, awusatrim, bese uphinda utholakale futhi wena uyongena endlini kaJehova kodwa usokiwe, unqunyiwe la ngaphambili, unqunyiwe umphambili, bese utholakala uyokhonza. Ngoba phela isho ukuthini lento? Shuthi wena khona imithetho oyikhethayo ukuyigcina, enye uyishaya indiva awuyigcini. So ke uJames ma usifundisa ukuthi ma ugcina umthetho funeka ugcine wonke, ungagcini some of it bese eminye imithetho uyayeka. Njengeminye imithetho etholakala khona lapha kwizivumelwano esidala ethi umuntu ofebile uyabulawa, funeka abulawe ngamatshe. Awukwazi ke wena ukuthi mina ngisatrimi, angisakhathi, kodwa ena abafebile bese ungababulali ngamatshe. Yini ukhetha umthetho wokungatrimi bese uyaweqa lotho onqunywa umphambili makangangena, uhambe uyongena endlini kaJehova wena unqunyiwe umphambili, uweqelani lo mthetho? So ke i-Old Covenant nje okuningi okubhalwe lapha nokuningi esifunda ngakho kuyi-history. Le mthetho eminingi lapha yayingabhekisiwe kithi. Uzothi omunye angithi kunemithetho ewu-10 commandments that came direct from God ayinika uMose. I-10 commandments ufikile uJesu Kristu kuMatthew wayisummarize, wasinika nje imithetho emibili. Wathi thanda uNkulunkulu ngayonke ingqondo yakho, ngayonke inhliziyo yakho, nangawonke umphefumulo wakho. Wayesethi thanda umakhelwane wakho njengoba wena uzithanda. Now ke ma emthethweni ewu10 ye-Old Covenant ke kuyi-10 commandments kule yamthetho ewu10, mawuzwa ukuthi ungabulali ngeke umbulala umuntu umthanda.
Yingakho kuthiwe thanda ukuze ungabulali. Kuthi ungalali ungamaleli unkosikazi or umfazi kamakhelwane wakho. Ngeke ukwenze lokho ngoba umakhelwane wakho njani uyamthanda. Yonke lento eshiyo lapha yakuthi ungebi ngeke webe untshontshe ngoba uyamthanda umuntu ophila naye. Angithi sifundisa uthando ngamazwi yonke lama commandments awu10 amenshiniwe lapha kuyisivumelwano esidala akhona kwi-New Testament. They are summarized into 2. So lokho kusenza impela singasangeni under the law. Yo Moses under the law, yama Leviticus under the law oyithola lapha ngoba nayi 10 commandments uma uthi uzoyigcina njengoba injalo kuzokuhlula ngoba iningi lenu aniligcina isabatha. Anilenzi libe ngcwele njengoba kwi10 commandments kuthi wagcina isabatha ulenze libe ngcwele. Abazalwana abaningi abasindisiwe abaligcina isabatha. Abantu abaze bagcina isabatha kuze kube yilaba abazibiza ngamaNazaretha abakhonza kwababushembe. Yibona ke ubathola begcina isabatha beyilandelela. Nabo futhi abaligcini ngokuphelele ngoba lidiphi isabatha than that ukugcina kwalo mawufunda ngalokho. So awukwazi ukuthi wena ke ugcina umthetho wokuthi awusatrimi, ugcina umthetho ukuthi awusakhathi bese uyahluleka ukugcina umthetho wesabatha ngoba should you fail to keep nje ugcina umthetho wodwa yonke imithetho kisikuhlulile. Kuthiwani ke ngomthetho before siqhubeke nale video nje kuthiwani ngomthetho? Hebrews chapter 8 verse 7 usifundisa ukuthini ukuthi ukuba isivumelwane lesesidala sasingenawo ama-error sasingenawo amaphutha kwakungekho wrong ngaso wayengeke uJesu Kristu alethe isivumelwano esinjani esisha. Bayaphikisa kabanye mawuthi maningi ama-error esiwathola kwi-Old Covenant bathi akunama-error izwi kaNkulunkulu. Yes, nakho Hebrews chapter 8 verse 7 uyifundele nawe. Lesi sivumelwano esidala sasinama-error. Ngani ngoba u10 commandments uthi ungabulali. Abuye Leviticus athi obanje efeba makabulawe. Beza nakuJesu bathi kusemthethweni kaMose ukuthi obanjwe nje ephinga enza ufebe akabulawe. Uthi uJesu ongenasona akambulali. Uyabona? So ithi old ungabulali uphinde uthi umthetho futhi bulala uphinde uthi ungabulali. Lowe Old Covenant. Kungakho uJesu Kristu wasikhipha waletha isivumelwano esisha ngoba esidala sasinamaphutha amaningi. So lento yokutrima nalento yamakhathi cha akuyona yabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe ngegazi lika Jesu Kristu. Yinto abantwana bakaNkulunkulu ababephila lapha ngesikhathi soMose so Elijah sabaprofeti kwakuyimthetho yamaLevi Jewish laws. Lento ibelonga kubo ayibelongi kithi. Ungahamba uyifundele nawe brother Enigma ngiyazi ukuthi usumejwayela uNkulunkulu ushila ukuthi umjwayele la usengumngani wakho noma ingelosi zona zingamjwayeli zimdumisa zibabaza inkazimulo kodwa wena usumjwayele ungayifundela ke nawe noma usumjwayele ukuthi lapha asingeni thina abazalwane abasindisiwe akukho umoya omubi oqhamukile wangena ngase ngiyashintsha ngifike nje ngathola isambulo kuphela ukuthi yonke lento lapha kwi-Old Testament ayikhulumi ngami mina engisindisiwe ayikhulumi ngabazalwane abasindisiwe ngegazi lika Jesu Kristu kodwa ikhuluma nabantu ababephila esivumelwaneni esidala. Yingakho Hebrews chapter 8 verse 7 ethi ukuba isivumelwano esidala sasingenawo amaphutha sasingenabo wrong wayengeke uJesu Kristu eze asilethele njani esisha sesine hope ubani hope yethu uJesu Kristu. So thina sikuyisivumelwano esisha masikhatha asikhathi ikhanda ngoba naku sikhatha streamer ngoba kushoniwe asisiki imizimba sikunda ngoba sifuna ukuba bahle kufanele not ukuthi si dedicator or si symbolizer oNkulunkulu abathisi. So ke leyo ayisa apply kithi brother Enigma. Ngithemba bazokuthumela ngoba kunezimpeletse ezide ithatha ama video ziyokuthumelela. Amen. Asingeni thina abazalwane abasindisiwe ngegazi lika Jesu Kristu. Asingeni lapho. Yes. Hebrews 7 verse 19 sikhuluma njalo ngomthetho we-Old Covenant not lo mthetho kwe-New Covenant o2 ofike noJesu ngoba yilo fulfillayo. Manje uJesu akazange ukuzochitha ukhuluma ngalokho ukuthi wafike wayigoqa wabeka nje imithetho yo2 wafika wagcwalisa ilokho ukugcwalisa akasho ukuthi akazange ukuzoshintsha kuningi uJesu Kristu akushintshile obegcwele lapha kwi-Old Covenant.
So ke nina bazalwane manithi nifuna ukugcina imithetho kaLeviticus ethi akungatrinywa akungakhathwa ugcineni nalomthetho kaLeviticus othi ofebile makabulawe ugcineni nalomthetho kaLeviticus ukuthi onquye umphambili akangangena endaweni kaJehova enjani engcwele ugcineni wonke umthetho ngoba should you fail ukugcina wonke lo mthetho uJames uJames incwadi kaJames uJames chapter 2 yes uJames chapter 2 verse 10 uyanilahla ukuthi manigcina yonke imithetho bese nihluleka nje ukugcina odwa nigcina eminingi nihluleke kodwa senihlulekile so mani ngayigcini naleya ethi akubulawe ningayigcina athi abafebile ababulawe shuthi senihlulekile asikho ke kwi old covenant sikwi new covenant brother Enigma ngithemba kuyezwakala asiqhubeke ke sizwe ukuthi uthi futhi yena le ndaba lenyama yengulube yakhuluma in the Old Testament akusindaba yethu thina sindisiwe yebo kunjalo kisho njalo akuyona indaba yethu thina sindisiwe sengiyichazile ke leyo trimming nayo ikuLeviticus iOld Covenant nale ngulube nayo futhi uyayithola kuLeviticus nakuDeuteronomy those are Jewish laws imithetho leyo eyayibekelwa abantu babephila ngayo ngaleso sikhathi I apply kithi esikuJesu Kristu sinesivumelwano esisha esikuJesu Kristu uma ethu Leviticus 11:7 to 8 amavesi no Deuteronomy 14 verse 8 ekhuluma ngendaba yani yephokhi ke manje uma sekhulunywa ngephokhi ayinto uyabona ukuthi manje ekhulunywa ngephokhi ukuthi iphokhi ayingadliwa kwakukhulunywa nalabo abantu yibo futhi same people ababebekwela imithetho ukuthi onqonye umphambili angangena endlini yibo futhi labo bantu ababebekelwa imithetho eminingi yokuthi kungatrinywa bangagunde emaceleni kwakunezizathu ilifestyle yangaleso sikhathi labantu babethi mabe represent uNkulunkuluwana babo awubabona ngokutrimma thina kukho uNkulunkuluwana esimrepresentayo so I apply kithi itheni new covenant ngokudla nakho nje sifunda amavesi amafishane 1 Corinthians chapter 10 25 26 and 31 ufunde lapha it's anything sold in the market noma yini edayiswayo emarket akubaliwe ukuthi ingwenya icrocodile ingulube imonkey intoni noma yini kuthiwa yidle mawuyifica nje idayiswa phela into uyidla ngoba uyithanda abanye bayahlupha bebuza ukuthi hawu nenja mawuyithanda phela inja idle ayithi ithandwa nguwe akangathi umuntu mayithandela ingulube edla ingulube yakhe bese ufuna ukuthi wena edle nenja akayithandi inja ingakho engezwidla udla ingulube ngoba uthanda yona if wena uyayithanda inja ifanele ukudliwa yidle ziyayidla nje ezinye izizwe inja naseChina iyadliwa mawuyifica idayisa ke uyithanda inja dlana wena ihuvufu akekho ozokujaja ungathi kumuntu oyithandela ingulube bese ufuna ukumphoqa ukuthi akadle nenja cha akathandi inja uthanda ingulube noma yini oyifica idayiswa emarket yidle aphoqiwe la udlinto ngoba uyithanda ukhululiwe ukuKristu uma indodana umuntu enikhulula ningabakhululekile impela nenze njani nina nisibuyisele emuva niyosibopha ngemithetho engashawelanga thina engabhilongi kithi ngoba sikhululiwe uKristu sikwi new covenant so ke akukhona konke brother Enigma engivumelana nawe kukho konke cha kukhona kuningi engavumelani nawe kukho yes akhona nje konke okuvela okuyisambulo othi kuyisambulo kubuya Kristu cha okunye nje imicabango yakho okunye nje izinto wena indlela ocabanga ngayo nendlela ofisa abantu baphile ngayo ubengeke uJesu asikhiphe kule mthetho ngoba yayinzima ukuyigcina asikhiphe kuyo bese ayabuya futhi ayasibuyisela kodwa bethu sikhiphile sihishiwe usasibuyisela khona esikhiphile futhi ngoba nje kune covenant entsha ngenxa ukuthi icovenant endala yayinama error yayifaulty kwakukuningi ukungalungi okwakulapha kwicovenant endala so Christ has to come and fulfill and rectify abeke imithetho ibe u2 yonke leminye ayiapply kithi i2 imithetho apply kithi ile ku Matthew esini ku Kristu only 2 hayi yonke le kwi old covenant sikwi new covenant
Asisho ukuthi kalilahlwe ngoba siyahamba sirefere kulo masifunda ngamaqhawe okholo. Sifunda ukuthi bahamba kanjani oElijah noNkulunkulu kwenzakalani kwenze ziyasiqinisa sishumayele nangazo kodwa le yamthetho kaDeuteronomy yamaLevi the Jewish laws asaphili ngayo siphila ngemithetho kabani kaKristu lesilotshiwe kephi enhlizweni zethu angithi ke ngeke uphile ugcina imithetho ewu600 and some change uthi uzoyigcina yonke ingakho uJames chapter 2 verse 10 ethi wahluleka nje ugcina umthetho odwa sewufailile so manithi nanikhathi nigcina lo mthetho okungakhathi anitrim nigcina umthetho okungatrim ugcineni nalotho abafebile abafe babulelena abafebile mababulawe babulaleni ugcineni omphambili angangena endlini kaThixo engcwele ugcineni nalo mthetho gcinani yonke ningayikhethele ethandwa yini nihlupha lapho ngoba nifuna ukukhetha lokho okuthandwa yini lokho eningakuzwisisi okunzima ukwenza nikiyeke awugcinwa ke kanjalo umthetho if ugcina nje the all covenant laws uwagcina wonke awukhethi wathandayo bese uyawashiya amanye so manenza njalo nje nenza ubuhypocrisy yes angikhumbuli ke ngima la ngithi ke ngiyafakaza ngiphinde ngidle ingulube angaze ngiphawulela utho ngengulube lithini izwi ngengulube ofica kudayiswa nje idla noma yini ngisho ngabe ingulube kuthiwa idla noma yini athi Romans 14 verse 3 to 4 judge no one for eating odlayo nje odlayo wena mawungadli lo edla ungamehluleli ngokuthi udlelana uthi uNkulunkulu akabahlulela abantu ngokudla masikhuluma ngokudla sikhuluma ngayo yonke into ukudla uthi omunye nenje mawuyithanda nenje idle so musani brother enigma ufuna ukuyosibopha uJesu Kristu ebengasibophanga umoya ingcwele okumele akhulume kithi into mayingayithandi ethi umoya ingcwele wena ngithanda ukhathi njengoba kwakhulunywa nakuSamson thiwa akangagundwa kwakumthetho wawubekelwe na specific uvela kuNkulunkulu kuyalezi ukuthi uSamson anganakho njalo musani kufuna ukusibopha shumayelani ivangeli lenu nisiyeke sishumayele lethu ngokuthula makucaca ukuthi khona singahambisani khona nishumayele nisiyeke ningahambe nikhuluma ngathi ko WhatsApp nivula ama WhatsApp okugosipa nihleba abazalwane lapho ko WhatsApp angiyena oqala baningi abefundise nikhuluma ngabo kulabo WhatsApp nibapenda nibagxeka baningi ngaze ngaphuma kulawo ma WhatsApp group enu ngingakaze ngiphawule ngoba ama WhatsApp okugosipa okuhleba ngabazalwane kodwa nithi niphendukile niyakholwa siyekeni ngalokho nikhuluma nathi nikhuluma ngathi siphumile kini nani phumani ke kithi asikaze Nkosi yami sithi ngokuvumelana nani sesiyayibopha sesithatha ivow sesiyovumelana nani ngisho senisho into ezithandwa yini ngisho senisho imisangeno engaveli uNkulunkulu sesolokho sithe yes asikaze nje sithi siyayibopha ngokuvumelana nani asikhonzi nina sikhonza uJesu anisiwe umoya ingcwele ningabantu njengathi so ke musana ukusibuyisela emthethweni niyosibopha uNkulunkulu engasibopha uJesu Kristu engasibophi zibopheni nina nisiyeke thina esikhululiwe senza imithetho le u2 sigcine yona lesinike uKristu yothando emphasize uthando hayi yonke lemsangane eyayibekelwe abantu ababephila kudala bona bohlulelwa ngayo thina siyuhlulelwa ngayo ngoba asekho kuleya covenant sisesivumelwaneni esisha ngoba esidala sehluleka ingakho kwalethwe esisha asithembe siyahambisana ngiyabona ke nengulube esuyifaka angaze ngenza ama video ngengulube angaze nje ithi abantu abayeke ingulube bangayidli izwi lithi ungahluleli umuntu ngokudla azathi uMark chapter 7 verse 18 to 22 ukudla akumenza umuntu angcola okungena nje ngomlomo akungcolisi kodwa okuphumayo no Matthew usho khona lokho so ke musana ukusibopha uKristu esikhululile brother enigma zibopheni nina nalabo abakuzwayo nami ngiyakuzwa kodwa akukhona konke kuningi engingasakuzwa kuningi ake siqhubeke ngifuna nizwe le video ihamba ifike ephicine phinda futhi uyadream so bangithumela ivideo ngiyabona utrimile futhi inwele zakhe and uyakhuluma futhi makakhuluma uthi umsangano lento lekade avumelana ngayo nami mina brother enigma
uthi yini bazalwane uthi umsangano. So I don't know ukuthi umsangano yini, mina ngikhuluma isiSuthu, mina ngumSuthu kimusuthu na. So usho kanjalo ke uthi lento le umsangano, that means lento le kade ngikhuluma mina umsangano. And bazalwane yena ubrother lo akamazi uJesu, uyazi nje igama lakhe. Ubona nje eBhayibhelini kubhaliwe Jesus akamazi. uJesu ubonisa mina isambulo. uJesu uthi mina ngikhuze nina naye himself, nabefundisi nomfundisi wakhe maybe. So ke uthi lento le ngikhuluma umsangwana athi yena uzodreama inwele zakhe and ngiyambona udreaming. So ngalesikhathi ngisabhekele ivideo le ebangithumele yona izolo, ngiyazibuza ukuthi ubrother ungenwe yini. So le voice le yakaNkulunkulu uJesu Christ, the first and the last, okhuluma nami mihlale iviki neviki, ngizwa ivoice yakhe ngibona isambulo sakhe. Uthi kimi don't worry about him. Uthi don't worry about him. Uthi ke umoya wasezulwini uNkulunkulu uthi didn't I show you angakubonisanga na idemoni elwandle eliphethe ama hairstyle wonke wamadoda. Angithi ngikubonisile ivoice yakaJesu ikhuluma nami mangihlalalele ivideo yalo brother. So ivoice yakaJesu ithi kimi angithi ngikubonisile na idemoni le mermaid yindoda kodwa it's a mermaid uhlala ngaselwandle une fish tail. uJesu uthi angithi ngikubonisile idemoni eliphethe ama hairstyle wonke wamadoda namachiko style nama dreaming wonke hairstyle zonke zamadoda hayi zabafana. Ivoice kaJesu ithi angithi ngikubonisile na. So muyeke lo wena ngikubonisile lo akayazi lo lento la khuluma akayi-understand. Wena enigma ngikubonisile and ubakhuzile abantwana bami, and labo kati bafana ukuthi bakulalele because it is not anybody who will listen to the message of the Lord. So ke uyasho ke uJesu athi lo okhulumayo lo ungene umoya wokuchama abafazi, nokuthi abafazi bamthanda athandeke uma khuluma nabantu, athandeke ngoba uNkulunkulu umdala ukuthi abe muhle but lo. So ubuyele emuva futhi uyadreama ukuthi azobachama labafazi bonke namantombazana nabosisi bajabule mabaloku bambona. Yiyo lento layithandayo. So uJesu athi hlukana naye lo. As long wena enigma ngikutshelile ngakubonisa idemoni lama hairstyle wamadoda ngaselwandle, then lo forget about him. Then ke uJesu mangizwa ivoice yakhe ngisabhekelele le video le yalubhuti wawa into phambi kwami, into le ngathi sambok, imvubu sambok. Awuboni ukuthi sambok lesiphelela kuphi? Imvubu le isiphadi sambok ngayibona na iyawa phambi kwami, kwathiwa mushaye ngayo lo. So ke yaphela imessage. Manje ngiza kushaya ke ngayo imvubu le uJesu athi ngikushaya ngayo brother. uJesu uye wayenza ukuthi uJobe agule avele ilonda eziningi. Wavuma uJesu ukuthi uSathane ayenze lento le kuJobe, kodwa wamtshela ukuthi ungathinta umoya wakhe. So ke kube kwemvubu ukuthi ngikushaya ngayo, ngiza kushaya ngayo. Peace be still and know that Jesus Christ is the Lord. Uzwile message ekuqaleni waphenduka. Then ke uSathane uba namandla phezu kwakhe, ubuyele emuva uthi lento le ekhuluma uJesu umsangano kubekwe imvubu ngizokushaya ngayo. In the name of Jesus. Amen. Ngikuzwile ke brother Enigma, ngikuzwile tata, ngoba ungaba utata ukhulile kodwa ke ukhetha ukubizwa ngobrother. Nami ke ngingubrother kodwa ke utata ochadelwe. Yes, hayi ngikuzwile. Ifikile ke ivoice message ye WhatsApp obuyisende kulama group ke anabalandeli bakho okuhleba la kuhletshwa khona abazalwane ukugxekwa bonke abantu. Ifikile ke bangithumelele nami ngiyitholile. Cha, asikho nje naso sonke isidingo salento sibalile ukuthi unomoya wokuchama. Akuyona nje nerevelation evela kuJesu.
ingakho ngithi angikholwa yonke into oyishoyo ngiyakuvumela kokunye angikuvumeli leyo nje ayiveli kuJesu naku Ricky we YouTube wenza nje wathi ubona uJesu afonqoza ikepisi alilahla lapha usungenza ngibone ngempela ukuthi amanye ama revelation amanga umsangano nje into engekho akho mvubu la oyibone ehle ezulwini yehla uyiboniswa nguJesu kwase kuthiwa ngishaye ngayo awu ngize ngakwakhela isithombeke ungigijimisa ungihubha ngemvubu ngize ngakwakhela isithombe ayikho nje brother Enigma ayikho kuningi nje ngempela okungumsangano okungaveli kuJesu nawe brother Enigma iqiniso uyalazi bokukholwa ke labantu abangalifunda iBhayibheli bakholwa yonke into oyishoyo umuntu waqala wathi khona la ngavumelani nawe khona hayi sekumele umsabise ke brother Enigma nama twins wawasabisa wathi uzoshona oyedwa unjalo nje brother Enigma wasabisa namaloyi ngabamajaji wathi azowaphansi ecourt akaze kwenzeke umsangano nje okunye brother Enigma kungumsangano ngiyabonga ke ngithemba ukuthi bazoyithatha ke laba bathuthi indaba baphinde bakuthumelele amen.